Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sailchulahi Choacue Chiruli Hunk Amukain, Lish Holumili Katsol Balchiruli Gutanain Nashje, Kut Chirue Lak Etonel, Labe. Likiril Liqawa Isaías, li profet, Salihu Isaías 6:1 sali versículo 8, Akshod Solok Chakchirish. Naka akshkuyek chikanan lishmak liqwa Isaías, kishchaqbe lish uqbali kikehekre, utaan kishche, kwa yekin, taklahin lain. Nakishnaw nakikuyek chikanan lishmak, utshbanak nashnaw nakahosh ma usilale lishmak, anak kwan, kirek anak truk chik chishik, utuk angelak chirulik agwa Dios. May katabiha anak kwili nakakulao, ahel ruh naklao takik anak kuybil liqamak. Utaina kataw kahku isa shpaabangki liqagwa Jesus. Utchishkhunilik angelik ishpano chiqish. Utqaqiqretalik aruhku inashcheli Salmo 51:17. Atqaqwa achan. Chateta shaqlish tsumalkwe renaqtimpuktesi resilish nimala akwankil. Laqtavit sashnawbal naqakshkuyek chikan lishmak. Narrataw wanaqkwan shik chishpuktesinkil resilalish nimal shkwankil liqagwa Dios. Salish niumalish nawam liqagwa Dios. Nashsik rueb li hukyaleb li akshep babang, li hukyaleb li nekeshtawru li ratin, renak haneb akkuyain li teshik ut teshkots li chabil esilalain li aknekeshnaw chikanan, ut li yokep chishtua minkil. Akhil runak chishkhuni li esilalain, tanawek sashben chishkhuni li ruchichoj. Honashtieli hu Apocalipsis 18:1. Utkikutanok li ruchichor, shban lishnimal shlo aljan. Hokanak li esilala intento naktanawek sa shben chishkhunil li ruchichor. Nakhunak li poyanam nashtaw di blikiniqagwa Dios. Li narratawa nakwan haan shkutswalak kwit li chabil esilain rikineb li junte salchik. Utmokonarakta kanak rikin yal shkhunesrib. Li narrataw li tsakalak babanel hanain. Shkotsubal li esilala inrikineb li komon juntesal. Kwila osh qataw chikanan li qagwa Dios. Kaut naqto kanak chichancho. Kaut naqinkarakto kwakliq utsa komunil to shikrach chishkotsubal li esilala anrikineb li juntesal chik. Hotanaq kwikishpanu laq Felipe. Mananak sachol. Naqkishtaw li qagwa Jesus. Kishtie reheb li shkomon juntesal shintaw laq kolonel. Utkishkots rikineb lishkomon moko kikanata rikin li esila in yalshkhunes li esila li kishkots ebli oshipchi ángel li naqataw salihu Apocalipsis capítulo 14 na adinak chirish li esila la in rubelaj shboqbaleb li poyenam chishkebal shloqal li kikyoptesin kre li choshachoch utebliha li palaw rubelaj shkebal naqtat anek li nimlatenamit Babilonia utklik li teshkul Linike lo'onin kre li nimlahshul utlish khalam'u ahel runak taqakots li esilal chirish li kolba'ib sashkaba li qagwa Jesus li esilal li nikeshkots ebli oshibchi angela'in haan li oibenink li babal utshkebaleb chishnaw chishkhunileb li qaruh li kishbanu li qagwa Jesus saqaqaba utsashkaba li qaru chichoj maqachi khunaq li esilal chirisha'in li ahel rush kotsbal rikin li ruchichoj Nagatim china lebak, chirish li ishqatsola nakwan, chirish la yuam, chanu yogat chishak mingile qagwa Dios, li nimlajona laan, li shkap kulunik li qagwa Jesus, muqonta kulmang, mayoko chishkawrisingil qib, re li jona laan, mayoko shpanungili barkwan, ahil ru taqabanu lao, joralash kaholi qagwa Dios. Batyushakwe naqshinago chubinichiru li hunk amokain, saliqak angelain, Solok Salisantilhu, وقبلت خوني لك رينك داغوش بنيسا خونشك لك كاخيل.